tātou talo. Le tuan mātou tamavi ia la ua fio, nei tu la ua whapeona mātou sauni. Mātou tatanoa i lau upu, tama o se upu e tāua i lo mātou wola mo lo mātou soifua no mātou tangata sa ili, mātou te fia maua oe, mātou te fia iloa oe. Mala au atu ia oe le neia fiafi, si e fisosoani mai, a mai le poto, a mai le atamai, a mai upu e whaingo fio na malama, au mai le whaataita inga whaingo fie, e mawhaiona ta tala i o mātou mata whaale anganga tama, au mai se ngangana e mawhaiona ho i le loto, ho i le mawhau tama, ine e mawhaiona whaasa o loto ino mātou tangata, whaahu i lau upu le nea fiafi, whaahu le whaalongo a lau whaanau, i o lātou langona, mai o i o lātou loto, whaafo i le vi inga i lau fio, ono le suafo o Yesu Kiriso, wo le mama la au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ia o le nea fiafi. O leo o whauru tala ina. E tātou mataha upu o nofo mo ma fau. Se tasi o vaenga e au na tātou o tātou o tangata sa ili. Ai o se tasi o vaenga o umana tātou tala noi le, yo tātou loto, o le palapala, a willing heart, o vaenga uma i e tāua. Ai le vaenga e ese fo ilona tāua, o le vaenga le ta receiving part. Amen. O tātou, e ile nā tura le tangata sa moa, masos tangata lava, e ese le lei ile mea fo ile le o le afu, ese le lei le fo hai. Le lei le fai o le mea lea, ai le lei kera kākou le mea ka o le receiving, po o le kama voi le pia receiver. O le tangata e tātou te le lei kera le mea lea o le au mai o se mea te tātou mo tātou talia ina, pe tātou te le lei le mea ta o le harvest. Ia po le selenga. Ai pe o nea fiafi, o le tātou toi oe, le fiongo pa ia le atua, so tai uma ia mataha upu sa wha peona, ona tala noai. Ai, e au ona tātou woe tātou te, whai mawhauwhaunga i ona se tasi leo vahenga pito, e sini on tāua, lau tala noai, how to receive anything. Amen. It's a really nice title, eh? How to receive anything. Yes, anything. You know what the meaning of the word anything is? Anything mean anything. Yeah, la tātou tatanoi from the scripture. Amen. La tātou woi tu tonu tātou tatanoi. Si tu atu tātou tu spa ia I lunga mo lau mai mo mai. You know, sometimes I tu tonu ole o tu spa ia e tangata e pei e ima tā upu a tā ua loa. You know, even me, some of my friends, tangata o te loa, nisi o uso, e pei tā ua lo ni upu, fo I e whaate ta inga, e whaalongo mai lo o tā ua le upu prosperity, ia po o whaamanuianga I mea tau manuia I le tino. Sometime, I momo tata kiusiano, e tangata tā ua lo upu na, e pei o se upu le anga I alato. O te teimi lava te amata tala no to prosperity, ia mamanui o lea tu, mai le ai, o kamanganga o ngā mo meo kupe ama mele nei. E sa o iai tangato o lae la unga ina tupe out of your pockets. Ai le wha apeo le a wha lea o ngā ina I wha manuia ngā lea tua, mō lana whanau o lai tutonu tu spaia. Amen. Wa uma ona totongi Yesu le tau fa mai na wha amativa ina o ia, ina ia wha mau o loa ina oe. Amen. Lono winga, a whai e te leo mau o loa I lea tua, e mai mauna le teimi sa wha apeo na wha amativa ina Yesu, e leo au ngā I ate oe. Amen. E whameritara tu spa ia, na wha amativa ina ia wha o loa ina oe. Fo mai na momo o ia moa tātou wanga sala. Fo mai fulai o na wha lava ua malolo I tātou na sauna Yesu to tongi le tau o mea uma o mea ia na tātou nofo ai tā lafu ai. Na tātou nofo ai tā lafu I lea I lo tātou malolonga mai o le tino o mea uma ia o na sa wha apea o na iei tātou le lalolangi sa pule le lalolangi a tātou o le no tātou le na polonga tātou I lalo le ti apolo. Amen. Si kau kuku aku lalo mai kua kau papa mai ispika. Isi kei miunga le papa o spika o le ke leo le.
E au ngā fo so ngā leo kele fo le. Na ngai ilis ke mi ho le ilis ka ngā ka ale leo kele ngā kele la ngā leo po le. But right, I know, the Bible says, the truth. Po ole mea moni, e whaasa o loto ole mea moni. The truth will set you free. Amen. Sometime before the truth sets you free, it makes you mad. E mua e ikai. I lema whaina sui ai oi. I remember I was talking about, submission last week. It was kind of really, e pei fo le, a whaalongo le tangata, e tai. Amen. But someone was commenting and saying like, yeah, actually, the truth will set us free. Yes. Sometimes it hurts, but it sets you free. Amen. So, I to tonu lao leo la o mata upu ia lo te whai atu ai. E tangata, e pe taha ua loni upu fo ia pe o le healing. E whai atu Lord deliverance. E taha ua loni upu deliverance. For me, kaka o kiri kari kongo o ngā mea. But deliverance, actually, if you look up the Bible, it's a Bible word. Even the word prosperity, it's a Bible word. Go look up. It's a mo tono tu spaia. Whaamalo longa o upo la fiong paia le tua. But some people, they put the upo le tua au ka ngofiko ele e kisi au kafa. E peu makua I le tari tonu I mataha upu nei, wa le mawhai fo ila ele atua. Ona whai e ni ngā ruenga. Ma fua mai ono o onga na oloi fo ai, o mea na tutupu I ro lato, wala maso I fua mai, ele work le ngā mea, ele work, o wa avea lo lato fail, because o le mele le wa tupu. Wa avea le fail le tangata le ilunga atu oi, ma mea wa e whaapea ia oi o la asanga na o le atua e whaapea na. A feus tangata nasa e muli muli e whaale anganga, umai fonga, ma ina na tangata, ia ma te au oti fo ile le a te uma liu na tangata le mai ele I malolo na te ia la I o e tango a va ele mele na wa fai mala asanga o le atua mai ia kakaria I o finga ngalo nga o le atua wa misi uma tatou wa uma na totongi le atua le tau. Amen. Ele fa apela o se ola o sesi o le la asanga I le atua. No. Jesus wa uma na pay le price o la ye le standard le upo le atua. Let's try to go up there. Tato wo I lunga la asanga o le upo le atua. Amen. E tā ua le nā mō tātou. Ai ua ni o tātou tamu whai au mai. E whai o loa le ka ngaka. Ka ngofiro au mai le kuspa I lalo I. No, we are human. O tātou o tangata. O le upo a ia le atua. E maua lunga lona tūlanga. Ma e wha maoni le atua I lana upo. A whai e te iwa. Ua le au sia e Kevin le afoi. Le fina ngalo le atua. That doesn't prove that's God's will. Amen. I might not reach God's best. A tono le a o le au sia le tūlanga maua lunga na mana o I le atua ia te au. But, man, mana tua fo I mose. Uto mana tua mose. Le fo I na I le whanau no ta ingo le atua I o mose, ia na ta ia meile no. Aia, to I titi a oi mose. Ai koe sasi a mose le upolo no ngutu le antatou tano ai. Le na mafua ina le o. Right? Tu so lana tau mawhai o. I le best, sa tau mawhai fo ia, e fo I mose. Fa pena fu la tatou, e le fa apea o le tatou le au, I le best le atua. Ia mate ia la ia, to te le tatou te ha. E le au I le best mana o I le atua. But that doesn't mean ele tatou te le mawhai. Through Christ, the Bible says, we can do all things through Christ who's strengthening us. Amen. Tātou te mawhaia mea uma I ake riso. Te le mawhaia mea uma na oi. Te mawhaia I ake riso. Mea uma lava. Amen. Everything. Mea uma lava. La tala tuspa I whamai e yes and amen in Jesus. Mea uma lava. E ui atu ia Yesu. Amen. Ile. E tutono le tusi lea. A marik korona mata upaiva. Ai, tātou te rei. Whaitaua le. Ole ia le tala le for me le fetala ngā Yesu. Amen. How many of you know this is Jesus? Amen. Te tauna I whataua ina. Te mi lava e tau tala Yesu, man. This is God speaking. Amen. This is Jesus. O ia o re tātou wala. For me le tala Yesu I. Ona fetala ia tu leo Yesu ia te ia. O le tala no Yesu te malo fo ile morona tali ile mailili. Le fa menga ave le au so le malolo le la wo sa le o mai sa il so swani mai a Yesu e fa mai le fetala nga Yesu I to pick up on verse 22 fa mai
Let's pick up from verse 21. For mai. Ono fasili atu lea o ia ilona tama. Talu mai ana fea ono o le nā mea ia te ia. Ua whai mai o ia talu ino o tamai tiiti. Ua lafo so o ia ia te ia i le afi. A toa male vai ina ia whano ai o ia. Ai peitai. Ai se mea e te mawhaia. Whamai, ai peitai, ai se mea te mawhaia. Ia e alofa mai ia te i mātou, ma ia e whesosoani mai ia te i mātou. Amen. Whamai, loa mai a Yesu, whamai Yesu, a whaia ia se mea e te mawhaia. Ia e whesosoani mai ia te i mātou. A Yesu, a whaia ia se mea e te mawhaia. A whaia ia se mea e te mawhaia. Whesosoani mai, le lautanga e watu le tali le Yesu le te au au nai, ma le Yesu le tātou tapua iai. A whai o oelena e leo e sau i o lau tatalo le ia Yesu, a e mawhai o Yesu, whameretala tuspa i e le suia. O le taimi lava e su ia Yesu, o lona winga loa, o wale tū mau. Amen. Wale tū mau, e ile te leo nisi o whai ngā wō, te maasani lava le mele, te leo wō e le lei fo le amatanga lava, kei mi fo le wō mai eni wō, e ese le matango fio le amatanga mai, okay, ka whaikapisi ngisi. Le taimi na, e ese le lei, o mea o mea ngā lue whaatasi. I le whainga o le pisingisi mati nai. Amen. I no matua māngai ngā lue mālosi. Tupu le pisingisi ua sau le kupe. Wa kike le kupe fo i lele. A mata lona sui le stangata. Amen. Wa mata e ofo i tono a inga. Māngai a se auso ma se a inga e ese le māngai o se meo i no le ola i whaatasi. A inga o nga whaakau le whare o koe inga po whaakau whangu o koe inga po ngi mea fo ile. A maka longa maka pea lesi. Wa mata na sui. They change. Ono lea, wa avea meo tutupu ma mea wa sui ai, avea le tupe ma mea wa sui ai tangata, o mea na tutupu leo langa mara soifua. People change. But the Bible says, Jesus never changed. Pe tele tupe, ele suia Yesu. Le ese tupe, ele suia Yesu. Tele mai, ele suia Yesu. Le ingaka mamai, ele suia Yesu. E ku maua Yesu. Amen. O Yesu la, ele suia o ananafi, o nei, o atae au. Ele suia Yesu. Le Yesu le la tatu tu e whaita ula natari. O le Yesu le na, e o mai lava i le so. Ele suia. Ana ua sui Yesu. Lea o ngā atoa tātou whātuatuanga. Yes, e sui lo Yesu, ua le to e tatu tonu ina loa la. But because he never changed, that's why we trust him. Ona ele suia Yesu, whamene tali Yesu whai upe lua tolu. Ona whetalai atu lea o Yesu ia te ia. A whai ua e mawhaia, ona whaatuatua. E mawhaia mea umalava i le whaatuatua. O le tali a Yesu, o le alu watu le tangata lea lafo le responsibility a Yesu. Fai mai, a whai e te mawhai o na whai se mea. Te soso ani mai. A o le ale tali Yesu, fai mai, o na whetalai atu leo Yesu, le Yesu le te whai atu o never change, fai mai, o na whetalai atu leo Yesu ia te ia. A whai ua e mawhaia o na whaatuatua. E mawhaia mea uma. Mea umalava i le whaatuatua. Young Little Translation for mine. And Jesus said to him, if thou art able to believe, all things, amen, say all things, repeat after me, all things are possible to those, are possible to the one that is believing. Amen. For maritala Yesu, all things are possible. I le tatu, for mai e mawhaia mea uma, i le tali tonu. Amen. E mawhaia mea uma. Le lai te tino me te ia unifa pia. Mea nga. A whaina for mai Yesu o mea uma. Mea uma. Amen. Le lai tatu o su e mea uma na. For mai la, the New Living Translation, mai, what do you mean? This is Jesus. What do you mean? If I can. Jesus asked, anything is possible if a person believes. So se mea lava e mawhaia pe a e tali tonu. La lai tano Yesu ia oi. Pe no whai atu. O le tele o teimi o tātou a vea i a Yesu le tātou ma tā whai oi. O le tali tonu o le mea lea le tangata e whai. Fa mai le tangata le a e mawhaia se mea. Whai fe soso ani mai. E fa mai Yesu le ale wingo lau tala. Pe o te mawhaia.
Yes, e mawhaia mea uma pe a e whaatuatua. If you believe, a e mawhai ona e whaatuatua. Mana i whasa moa. Whamai whasa moa. Whamai a whai ua e mawhaia ona whaatuatua. E mawhaia mea umalava. I le whaatuatua. Amen. E te mawhaia. E mawhaia mea umalava. Pea e whaatuatua. Let's go in the book of Mark 10. You know, le si foi upu nei lunga atu. E mata upu se fulu. Ile foi ile fetalai ngā Yesu. Foi upu e a foi. E lua fitu fo mai. A ua sila atu Yesu ia te ilato. Ua whaape atu. E le mawhaia e tangata. Na o le atua. A wae mawhaia mea uma e le atua. Amen. Si tātou tāngau whilai so o foi upu ia. Ono le telo teimi. Tātou te o quote le foi upu le se fulu a. E lua fitu telo teimi whama ia. E mawhaia mea uma i le atua. E mawhaia mea uma i le atua. O le foi tātou te pesei. Le atua. Ke mawhaia nga whaamalolo le mene. E mawhaia le atua na whaamalolo. Yes. E mawhaia e le atua ona whaamalolo. E po le a lava se malepe lepe wa iai ia se afoi. Se relationship. Te tonu po le a lava fo se tūlanga o iei se a inga ua matukua i malepe lava. O le koe fia kalangoa le tinamata mai lana whanau. E le o fia kalangoa le uso le tua whawhi. Po le a lava se me sometimes for meis kangaka. O le koe mawhainga koe whaia e se fo. Let me tell you something. E mawhaia e le atua. Po le alava le leanga wo o ile o langa tangata foi mai o laua makua ia fasi o kangaka po le alava tu langa wo o iai e mawhaia e le atua. Amen. Po le alava tangata muri luanga o ima mea umana e le alu i se oli ono mea na e ala na le alu i se oli ono wana le tadia ina Yesu. Amen. Thank God for e mawhaia e le atua na la vea i tangata na tangata o lai fasi o tangata. Amen. Ele si kangaka lo va pia on ko ke le o le anga sala kangaka lai e mawhai ele atua na whaamangalo. O le alava le leanga ngai ke ngofo e whapia o le mawhai ele atua na whaamangalo o me e mawhai ele atua na whaamangalo. Wa mawhai awa uma le toto Yesu wa mawhai ai mea uma. Amen. Wa uma na whaamangalo tātou le tano tu spaia. For me wa uma na whaamangalo already pay the price. Past tense. Ai va ile tense o foi upu. Past tense. Wa uma na whaamangalo. Wa uma na tutongi Yesu la wang sala o tai au. Maluma aku ai le yo o yai. Ai etele i whaia. Wa uma na tutongi. Ia. O le mea tāu ia tātou. O le whaamawalalo. Whaamawalalo. Move on. Amen. Whaamawalalo i lumo le atua. Hanga inga i luma le. Tātou fō launga. Amen. Whamere tāla le tuspai fō mai. Aua sila atu Yesu ia te ilato. Ufa pia te ilato. Ele mawhaia e tangata. Amen. Ile me tātou te le mawhaia. A tonu whai mere fo mai. Wale koe au ngā i eise kiwa. Wale mawhaia e tangata. Wale mawhaia e tangata ra kānesa. A tonu wa. E laku whai mere fo mai o ngala a kuilo koko wa. Dialysis. Whai mai o oe wa whaale tonu o kidneys. To te iloa le atua o ia na whaia le langi. He created planets. Yeah. Na ona whetalai o le atua iai mo me o manu. Amen. O la au. O le sami. O le la. Yes, he created those things. Singa uka mai kidneys anga iai. Singa uka mai fatu ana iai. Mawhaianga kango aku le tua i tutonu. Kango aku koe fix lo fatu. Kango aku le tua whakungao. Fix whakungao. Kango ifo le tua i lo koko vai mamalo koko. Kango ifo le tua i o vai ngai ngungu. Whai umana ngungu. Mai le kuko le. E mawhaia le tua nga wha anomolo uma mea uma na. It's possible. O mea uma, whai mai, e le mawhaia e tangata, na o le atua, a wae mawhaia mea uma i le atua, a o le ale pātara tangata e play e i. O le ale mea tangata e play e i. Pe a whaia e mawhaia e le atua. A whaia e mawhaia e le atua. Ai se ae tau fia le atua, mai le tango mai e hio le tangata. O le ale mea e tau fia le atua, mai le kango meo le akua, ko e vaku se kitni fou ko kongia ke oi se fatu nga o fou e fou fatu nga o ko e kango aku le tua ko e kango lo rima ngai le anga fa sa o lo rima wa umangi musele wa umangi ka ngesa mangi meo se au su wa maka nga pepe ko e fa o lo uma le tua o le ale mea le na fainga tana fa le tua le se o mea fainga tai le tua o pa tu spaia fetalai nga Yesu foi mai o le mea fainga tanga mai e fainga tanga tato le mafia a o le atua, whameretara tuspa ia, a wae mawhaia mea uma e le atua, a whaia mawhaia e le atua, e se alani mea le whaia ai.
Amen. Ai se ale me le fai ai. Le mta upu na ilu matu. Amen. Awana ingalo ya te oto. E mua fai mta upu iwa. Fatua hao mta upu sifuru. Amen. Hallelujah. So you have to read first le mele luma. Po le ale me la fai mai. A tala noi lo I. Na tatu te vai toai. Le tali Yesu fo me tala Yesu ili tamale na watu sa ili so swani yetu fo mai. Wala fo so fo o ia fo mai atoa ma le vai fai upu e. E lus fu lua ina ia fano ai o ia. Ai peitai. Ai se me te mawhaia. Ia e alofa mai a te I mātou. Ma ia e fesosoani mai a te I mātou. Ai mawhaia. Ai mawhaia. For mai lor tala Yesu. Ona fe tala I tuai lo Yesu. This is Jesus. Never change. For mai ia te ia. A whai ua e mawhaia. Ona wha tua. If you can. A mawhai ona e wha tua. E mawhaia mea umalava I le wha tua. Fato a mawhaila e le atua o na whaia mea uma, pe a whaia mawhaia e oi o na wha atua. Amen. E mua saule, e whako a ho o na mta upu se furu. Ie e mua po le mea lai au mai e le nganga o le atua na mta upu iwa. Ha, lai au mai e, fo e marifetala inga Yesu, e mawhaia mea uma lava I le wha atua. Mea uma lava, ke roa kako I Samoa, ka ke ola I fuila haso fo I lele po le ama le a fo I lele le lai kiki o saka mako a hinga langa fai la haso fo I lele ia lai kau fa so saka fo le ai se e lengi po le ai a fai a ke o lokse fe au kwa o fo lele o ia po le lava ngisu a ingo se ka mama kua po ski ngama kua fo lele o la ua fie kau sam se fai fo lele ai vakula fo lele o la ia e ke fo mai ia me se fa mole lava se I ye ko inga o fia ai ko inga ia polo mo ko fia ai ko inga se me ango al mako ali sang fai ise ia pole amale e mamulu ame uma fa mole ko e mai fa inga mai tato so I fu tato langa no lai Samoa po ame uma po le ar ka vale fo se ai nga vaku vo le po le ar fa mer ko inga nem fa ngoso se ka vale melengi ai a o nga la ku ko kwa o fa ngoi ngani ia o so fa melo mo ko fa mole amali lo loko e mamulu ame uma fa mole right pe fa pe na ile I to tonu no malo le tua ele mamulu ngi mele fa mole e ke fiwa ke fa mole ile tua ele kai au mai ele tua tasi al au wale ma tala mai ai olea foi mai olea ole fa tua foi mai tala tu spa ia ale ai se fa tua ele fia mai le tua foi mai ale ai se fa tua e pau no le au wale mamulu mai ai pe ma fai ai ele tua e ma fai ele tua pe a fa tua le tangata amen e ma fai ele tua pe a fa tua le tangata foi mai le fetala inga Yesu foi mai a fai wa e ma fai ona fa tua e mawhaia mea umalava I le whaatoa. Amen. Thank God. Ua mawhaia. E le whaapea la o le mawhai unga fix o mea ngai tau mawhai tātou fix. No, yes. E le mawhai na tātou fixinga. O le sa onga le nā. Wa le mawhai ona e fixinga lau marriage. Wa le mawhai ona e fixinga le ngase na e te oi. Wa le mawhai e fōmai. Wa le mawhai ona fixinga lo a inga. Wa e fiu lava e reach out lo watali e le mawhai. Wa e sale o langa wola ilo watali I malo wafafine. Wa e le mawhaia. Let me tell you the good news. All things are possible to who believes. Whamelo tala tu spaia. E mawhaia e le atua mea oma. Tau lava nona e wha atua tua. Matali tonu I le atua e mawhaia e le atua. Amen. Hallelujah. Amen. E o I tūlanga tau finance. Amen. E liska ngaka lawa ngofor ke mi ngai whamai. Kevin, you have no idea, Kevin. O ha uma oi ka lafu mele ngai. O fau la lai mai oi ka lafu. Ka I luas fulu lima afe lai ka lafu I. Ai ka lafu I. Ai ka lafu I. Ai ka lafu I. O le mawhainga o whaia, let me tell you, been there. Ia, e fo le keimi fo le nga o tailo o no o mea na, o le mawhainga kongi ai ka lafu, le mawhainga kongi loan, le mawhaia le tupe ona, o kongi mea ia mo wha peifonga, o le mawhaia e lo watua, no, o iai. Kama fo le lo kala ku pusa meli pe a senda ku le meli e pe ka vai ku le meli fo le langu mu mai vai ku pe le meli le mai satani pe o kama fo e meli fo I ka kere fi ka langa ka kere ka ka kala a wo kala ngonga lo ka stress fo kama fo le ka kala e pe ka kala fo le o kwale e so ori langa la fo ka vai ku se sala fo le ya po se ngawe akawa nga fo mo vai
ole upo tu. I'm telling you, man, e mawhai le atua na fesoasoani ate oi. Amen. He can pay out, pay out your bills. To tongi le atua o ai talafu, fesoasoani le atua, lead you some of direction, pero whai atu. Ile te me te tatalo i le atua, o na vatu le atua le ta iala i ate oi. E te ui ai, a whaasino ti ate oi le atua le au wala te whaia. Follow the leading. Why? Because he's trying to help you. Fesoasoani atu to tongi o ai talafu, ma se ala ngā tupe mo oi. Amen. Sometimes, this is the true story. Ele coming up behind it, ma rent ma to ainga. Koluva yaso. The reason why I explain some of the personal things so that you know this is the real life. On meu lefu o sa tupu I pon meu lena o life fo I mai o nga ki fa pesesi ma nga yan malanga le inga la wa ai se ke lo kupe ai fo la ko ainga melengi. No. Le yo le kako ki o la umo le langa ka sire kako o la langa ka sire kako ai. Ele suya me kupuro lang fia lavar me ke olai ele is they know that saying there's no greener grass on the other side pe ke ola ya wai ke mga omia nga ruenga sur kupe pe ke ola sa mo ke mga omia nga ruenga yo ingin you ke mga omia nga ruenga amen ele te mia ma umo sima toto a fo mso to rua kakala kur pusa isa voilele e ke vai akunga ya nga ole ya na fo me ai manga ya nga fai pe pire le fo sia na ka ai Oyo le macaroni cheese ia pia ringo engari me ai simako ai ngai ia e ke fo to foi ka kala ko isa la ka ke fia ai se me manga ia e ka kango ko ia o la fo pe nga o le luanga ka lo ki re ka ki ko le isa ma ia marka ko susura wa mafua ia ile o langa I te mina mata me fo sima wa inga e ka ki kiro fa pena e fo han ke mi fo le so behind the rent fa pia ko ki a kulika I kamaringi fale ia ka kalo I le atua e la le taimina mata lona ma practicing le upo le atua share you with some of the testimony hui la ka kalo ku le atua wa kolu vai aso ele mafai onga foi onga o ma behind the kolu vai aso le ma rent fe so ni mai o le mea la mali ai so le ka kalkule tua ai mo mai lo le ma income o le masinga so le ma income o le masina ai o le la sa unga ko ko ngi fa mai le musunga le nganga o le tua e our kong in marriage ai ave there's a family that need the money le manga o mi le ainga le mana o mi tupe so si ko lo fa mai ke lo ari han va ka kupe ave lulu o ma uang il ma fo le tino soli ro ko ro vai aso ka no behind the range ngi o sauria fa ko ngi fa finge fa ko finge vai o sky mi fa mai le tua au ngi se pia o ele o le tua ya ngai ui mai fa fenga avele ku ala la ve fai mai si ko no ya o le musunga le nga mo sa idi fo ile tua sa ave there are people ke lo me mali ko se umanga ave le kupenga ave sa lulu ko so bure ko ngia le wa ave lulu man I'm telling you faithful le tua man was so mai lana fa saul fa manu yanga le tua pay off sawale le pay off thing on the rent I'm telling you saul le pay off for the rent I ka kiesi saul more than enough o mel temine o la ve fa ali al fa ma onio le tua ke do fa ya ko million ya but I'm telling you it's more than enough ile tua le ke o e ma fai ele tua la uma fai ko kongi piding e ma fai ko kongi ko kongi ngai ticket fo IMA o la uma fai ko kongi because why e ma fai ele tua me uma pe ata to fa tai ile tua amen hallelujah me nga pole lava le e ma ko le popole lava po angi ma I mo e ka ko kingo sia o no lo o fai tau tu spaia my God, he is able. Emma fai ele tua. Yeah, amen. So, ato ole tu sia matayo, Hallelujah, matayo fitu. I tono matayo fitu reta no ele foi upule fo mai. Ia outou ole atu. Ono fo ina mai ele ia te outou. Ia outou sa ili ono outou mawai lea. Yo tu yatu. Ona to ina ile ya te o to. Awa ai se o le atu.
e maua e ia. O le sa ili foi, e iloa e ia, e tō ina foi i le tu i atu. O le whetalainga lea Yesu, o Yesu le ona tala ia. To a tele tātou, tangata kirisiano, o whaalongolongo i le awa o ngā maua tātou. O tātou wōloa ole i le atua, whaile mea le atua, whaamalololo mai, le atua, kongi mea oi kālafu, le atua, whaile mea lea. Amen. To a tele tangata wō, champ le verse lea. Amen. Ai misi ato ia la tau le mea mua la vetau na whai. Amen. Let's go back up ile matayo e ono. Matayo na ilumatu. Ye e lopo le ale mea ale yo le mea ka ole ask, knock and seek. Ai tele yo ole mea ta ole ask, knock ma le seek ia po ole tatalo. Tu I ma le afoi. Mane sa ili wana afoi mai so sesi lava e tatalo na te maua. Anyone. E tatalo te maua, fa mai foi o ina e tu e tatala ina mai, e sa ili foi te maua. Ai tele yo ona mata upu na, e ena mata upu e ono na ilu matu tato e au mai lea, whetala inga Yesu foi le tua i fa mai. Ole nei, awana i o tau wha apei o ila tau, a wā ua si la fia ilo o tau ta mamia ua o tau matatiwa ai, a o le I o le atu o tau ia te ia, a e te le I mawhau ili mianga ka wole I le atua, wa iloa e le atua. Yes. Ke loa ko ngā kemi fōle e peia ka upa ka ko ofu tātou mātua ma ka ko whāngau o levanga e loa ia me fōle o lai alu aku lo wafu lo wakari ma lo finge kau kakalango kia ki o ala o levanga e loa me ala mga o o lai mga o si lua kala ai sau whaakami solo whaingo fisidi pero le si vai nga kuso lai alu lako kwa o alu e au mai se suka ai lako mai manga ia yo lau ka avale Kuse la kufa akami aku de ka vale mai manga yo la ka vale sorry manga yo la ko ngala ala ko me suka fa pe nga fo ila o ilo uma ele atua ai ke le yo le aku o la o ilo ele atua le mia la te la ilo ma fo fa mo leva na ilo ele atua yes e o tia polo mo na ma fo fa o ilo ele atua la mi mika kur kia polo ilu mo le atua le ske me fo me le kala le atua o e ma fo fa o ngoyop yes, o la ilo ele atua. Le mea fo ila wala kur ki apolo. O la fu ilo ele atua, le mea la ilo ma fau fau. Yes, o le atua na te iloa mea uma lava. Yeah, fo mea na te iloa mea uma. E o i lau lo tato uru, e wha anu mera ele atua. Na ia, le upo tuspa ia fo mai, he numbers our hairs. E kango se i mele lau lo uru. Yeah, oi, it's just a hair. To God, that might be a hair 555. He already make a number. Lo ele number le lauru na. Fumaritala tuspa ia. Ele ise manu e pa ule ele e au noa malona sile fia ina. Fumai na te whaita wina ili. Fumai o mea everything is open and naked before him. O mea lava. Fumai e loa ele atua. Ele ise e tele noa mea sila whanga ele atua. E o lava i le unga. Fumaritala tuspa ia. Wa i loa le unga mai le amatanga. That's God. Fomai na te fuasia le vani nimo I le anga o lona au. The span of his hand, yeah. From here to here. Fomai o mea lava la. E fuasia e le atua le anga o lona au. O marke mingi. O la lava e kausu e sa enkisi. Po le ale ke le afu. Le mamao, lisi feku. Po le ale ke le o le masinga. Po le ale ke le o le la. O mea le ngei male. Te kalesima. O la lava e tau sui. A whamarita la tuspa ia. E fuasia e le atua e lona au. Mea umalai lungo le ao le atua. La kirikiri me vai le ien. Singa uka mai kidney sa ngai whale kongu. Singa uka mai heart sa ngai whale kongu. Singa uka mai blood pressure sa ngai whale kongu. Diabetes ngai whamai le singa mai mea I le atua. Nothing. E mawhaia I le atua. Ai se ala e tau fia I le atua. Ala fu e lo I le atua. O lala e o le atu. Amen. E whamarita la Yesu. A mawhai ona e taritonu. If you can believe. If you can. All things are possible. To who believes. Lona winga. A whai ele possible. Wa e whai mai pepelo la Yesu. Right? Pe a whai ele o tupu. Le mea la whamare tuspa ia te oi. Lona winga. Wa pepelo Yesu. A whai ele o work le upo le atua ia te oi. Let me tell you something. Ele ono le upo le atua. Check yourself. Si aki le pala nana pa uele upu. Si aki lo loto. Si aki lo wha atua malau tari tonunga I le atua. Check your heart. O le upo le atua e incorruptible.
Amen. Ele pala le upo le atua, ma ele ei se problem le upo le atua, o afionga le atua. No problem. No problem. Ile upo le atua. O tātou, o lea, si aki tātou, po ato tātou, po mite ka e afui, po ilunga tātou le awala le fina ngalo le atua. Amen. Pio no fai atu. Fa mena fai upa hiva. Ole nei, ia wha apea o tou ona tatalo. Lo mātou ta mai oile langi, ia pa ia lo suafa. Fa upu se furu fa mai. Ia o mai lo malo, ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi. O le vaenga mua lava lea. Ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi. Fa mai la, ia pei ona whaia i le langi. Fa to aso so o i lola ia fa mai. Ia e foa i mai a te i mātou i le aso nei. Fa to alona lua lava le foa i mai. Ai mua i loa le fina ngalo le atua. The first thing i totonu le fionga pa ia le atua a whaio oio le tangata o le te sa ili le atua. Ta tau ona e loa mua le fina ngalo le atua. Let your will be done. Let your will be done. Ole vaenga mua lava la. Understand the will of God. I loa le fina ngalo le atua. Ai e te le i o le vaenga ole atu. Ai te le i o le vaenga ole atu i le atua i le mea au mai. Ia e lo mua lo na fina ngalo. Ona o le atua. O oio le tangata o le malo o le atua. Tangata Kirusiano. Wo ina ue whanau le malo o le atua. O oio la tangata o le malo o le atua. Ona la. O oio le tangata o le malo o le atua. E iai le fina ngalo o le atua e fia whaatau nu. Amen. I lau langi. Fa mena le tala tuspaia. Ile foi pas fulu. Ia o mai lo malo. Amen. Le o mai malo le atua, ma tu le na faile talo le Yesu ele maliu Yesu. Ele yo o mai malo. Le fo mata tuspaia o le waila. We tato lima malo so it's already in le to tonu tato malo le atua le taimi nei. Fa mai la ia. Ia faia lo fina ngalo ile lalo langi e pei ona faia le langi o le wiolo le atua. Po le fina ngalo le atua e tatau ona e loa. Fato afai mai lo la ia. Ia e foa i mai ate i mātou i le aso nei a mātou mea e ai e tatau ma le aso fa asolo lo la ia. E mua la non ia pe mua i loa le fina ngalo le atua. Fato aso so o i lo ma le pātalo na lua o le atu. To tele la tangata o lau o maya, ngalo maya ole lo ile atua. O maya ole lo ile atua. Ai la to tele lopo le fina ngalo le atua. Ile mata upu, malea mata upu. E tā ua, this is like so important. Ona e tatau ona e loa, le fina ngalo le atua e tele i whaia se mea. E iei o i foi. To tele ia nisio, for me, growing up in the church, foi le tato uma te ilo, fona te iloa. E le to tele whai mai, ia, kako ke le Lord fina ngalo le atua, e le isi nga ke Lord fina ngalo le atua, o ngā ala e mawalunga, e o ngā mangaku e mawalunga, e le o ngā ala e le o kako ala o ngā mangaku e kako ke le Lord, ua whao ngā tangata whai upu ngai, whai ma excuse. A tau oe whai tauru whai upu na, whameli tala le atua, o manatu, e le o uto manatu, o uala, e le o uto wala. Amen. E le o fai mai le atua, e tātou te lei lolo na fina ngalo mo nala. O le ala wingo tuspaia. What's the point of the Bible? Amen. E le ese le atua, ese le tuspaia. O le upo le atua, o lona fina ngalo lea. This is for his will for us. O le fina ngalo leo le atua, wa fai le tangata le excuse for mai, kako kere iloa po le ale fina ngalo le atua. No, that's not biblical. O le upo le atua, o lona fina ngalo lea, for mai au e te ngoi. What is that? That's his will. O lona fina ngalo, au anga e ngoi, au e te muri lua. What is that? O le fina ngalo na le atua, au e muri lua. O lona will le na. Right? For mai fula ia, e peila ua avea ia fo, ia lo tātou feiolo i matulanga fo i lele, ua fai mala asanga o le tātou sa ilinga i le, tua tātou wara tu se Efeso. Amen. Efeso. Hallelujah. Lona mata upu e lima. I believe. Fa upu sfumar fitu, fa mani. Ole nei,
Awana I whaavalea outou. Ia outou I loa le finangalo le atua. Let me bring up some other translations. A young little translation for me. Because of this, become not fools, but understanding what is the will of the Lord. New King James Version. Therefore, do not be unwise, but understand the will of the Lord. Amen. I like the young little translation for my because of this become not fools. It's a loy a very tato. We vai tangata fo ilele ele mautonu. Kama fo ilele fa mai kuse uma fonga tangata fo ilele ena tele lopo le ale le fina ngalo le atua. Afo fai fo le mea le lopo fina ngalo le kua nga fai kwa le work sa waru fai le simea le lopo fina ngalo le kua fai le loku fai kule loku le work me ele lope al misionga ya le orki misionga alu fai kule me le work me si ko sui kule simea ele lopo le fina ngalo le tua sia ena tele o sa ili fina ngalo le tua me la na pewa wo pe ye o se vale. Le ta ua tu spai mai. Awana I whaavalea I tātou. Awana alu so le fai le mea ese ha. O ngai kele se I whai kua o whiale me laki o le mea. Se I whai kua le afoi. O le ale me laki o le mea ngā laifi ngā lo I le atua. Wa kele la keimi walo kau su e po fele laki. Ai whamata tu spai ia. Sa ili mua lea. Le fina ngā lo le atua. Whamata tu spai ia. O le nei. Awana I whaavalea outou. A ia outou I loa. Le fina ngalo le li mai a ia outou I loa. A ia outou I loa. E te tau ona e loa le fina ngalo le atua. E te tau. Aua ne ia. Tātou whaavale I tātou wa a olo na e le loa. Le fina ngalo le atua. O ngā peiro la I o kanga kafo le e kuli. A fui ngone e le si aso ngā kuli ia ue. Kuli ia o kero ke whaakau. Na lau o afinga ngā mai al kupen mako a inga fo ile. Lau mai lo male malisio le whaakau le ala wa ka o mai awala o mato a inga vo lili isi ke mi le fai mai le potato chips vo lili ai kango ka o mai le ngole o le pepper chips vo lili a i lo mafu faulai o la wa ko ke what o la kulo lai o ka amilo o la ke ka amilo ke fiu e mafu la fu le menga fai mai va ku ya hi mo ko text man mako a inga fa mai se o le ngola le mele yo ka halu su e mai le ku so le wa le maua le afo ino maua o le mautonu o ngo ke le o lo po le me lo ke lo e mai mele mo nga fa yakwa ya la kwa fa ka yo ko so vo le ke ke fa longo po le me la fa me va ngo ko o le yo kom la fo me fa me va ya o kala ku vo le ka se so ko fa lo vo ku so le o lo nga ka se la so ke lo e mai pinga ka se mi ke lo mai ko ki a I ku la pe ro I ku la o e fa lo e su e so o nga fo e ke lo po le me nga lo e mai la ka u make ma ko fa po mo lo po le ngol product mo lo po le ngol la me ke lo e mai vo le me la ku la ia e se so lo I ko ngol fa lo vo le e pi fa pena fu la ile la fion pa ia le tu e ile ke lo ke mi vo le o le la va ka ko ke o fai ar ko ke lo ngisi e o fai e la ko ke le lo po le fin nga lo le tu e ta ua la fa mer ta tu spai fa mai o le nei a wona I fa vale auto ya a wona ka ko fa penga a wona ka ko wo ka uma ke make so lo fa ngol me fa mai a ia auto I loa don't act thoughtless but understand what the Lord wants you to do. Amen. For me for ingol me for me awan nei fa valea me oni fa valea auto ai auto I loa le fina ngalo le tuo. Amen. For me auto Lord fina ngalo le tuo. Let's go with me le phone. Ile tusia Ioanne. Amen. Hallelujah. Ioanne o lona mata upu mo Ioanne. Hallelujah. Mo Ioanne wa ona e Lord fina ngalo le tua. Amen. O le taimi la mai te Lord fina ngalo le tua o le mele tupu. Pe a fai wa e mauti Lord fina ngalo le tua e fata tau I mea tau tupe. Wa e Lord fina ngalo le tua e fata tau I mea tau mai.
wa e loa le finangalo le tu e whaatatau i le tamau ainga, wa e loa le afo, le finangalo le tu e whaatatau i mo meu relationship, wa e loa le finangalo le tu, ino mata upu umalava nei, a whai o laua mata ona e loa le finangalo le tu e whaatatau le freedom, bro sa o le tonga, ma mea umalava na umat whaamanu i le tu, o le mea le tupu ia te oefa mai. O le nei foi, le whaamalosi, I'll bring up a mai. O le nei foi le whaamalosi ua tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te ole atu wai se mea e tusa malona fina ngalo, e whaafofonga mai o ia ia te i tātou. Whai mai a tātou ole atu i se mea e tusa, according to his will. Amen for mai. And this is the boldness. E mafua ona e whaamalosi pete bold. Ole upu whaamalosi le i ono le mai whaamalosi foi lele. Te lone mea foi lele o lou ole a foi. Mana e kake mankua mo meo yo aso la e le mato whaia onga foi lele. Alo whaia onga so sa wa yo le fingenga nga whaia onga i aso la o la whaia onga la lea. E foi no e lana tama foi lele i aso la e lan kama whako a lima o I think 3 years old la. Tolu tau sanga fo ile lea. O tamatiti la lea. O mako uman mako vasenga. O le mako fefefe i le mako whaiaonga. So le sa wai. Kama nga a se i pōla ka ika le whaiaonga nga yasonga. Kama nga ko so e pār pōia ki o er kai au. E o whai lea uli fo ile. Ke whaalongo ki kongo ka linga lai. Pe o lai engi mangule, pe o lai engi afongi ngi pivonga lai fele le yo kalinga vo le a. Pe a fai po o fai o ngar kai. Ka manga ki so kai ko kwai vo le se i para le po e kai ka soli. E o fa le uri lai ka ke a onga. A o kalinga lai pifa pifa penga. E la nga kamanga sa to a to sanga. So le kamanga laku vo ka mo e punga i lunga la fo ingole mea. Ile ka kai fasio. A laku vo nge manga o se mea. Fo e ke va ai le wingor ka magiki. Ele e fefe. Ele e fefe ka magiki la fo. Ele e fefe non kinga. Makua i confidence ar ka magiki. Kuso lai makua i sa punga i lunga le mea ka mo tu sa ole winga le na le tom fe fa mata le upulea boldness. Po le confidence. Me fo le matua i le se mete popole ai. O lai fefe iskanga ka. Ai kere fefe. Ma kouran makwasenga. E modu ko faya o ko kong soni. Pe ya ka ikole angeru ka ilo pe umoloka ika foko aso so angeru. Kaki e uma fo ngare loka pisa fo le konvasenga fo le. O le kaimia modu ko faya o ko kong maranga fanga au fo le. E umaloa u foko afa solo mo no ka pilieru. Angeru le ko. Foi loko file mur ke mi. I lota fefe he over ke me kau fa isa kakala. E pe kake e riki me pe kakau memu kakala fo kakele o mau kongu fo le la kakala la fai pe ki o sa sai ka ika pele ai. Au vai kur kamale al faiao ai. Ke me vaku ya so fo ile le fa ka mo e le ai ma se fefe o tamaititi. E o longa boldness lang o lon tina. E pe fa pe na fo ila fo. Le winga na le upule. And this is the boldness. Lo matua i mauti noa po ole. Fo ino le upu. Fa malosi ngo mo me le winga re ko fa makala kwa. Me fo le matua ele fefe we matua i mauti noa le mena te aluai. Wo matua i mauti noa fo mai. Mana ia. And this is the boldness that we have toward him. Ole afoi, ole fa malosi lea, fo lele e te alu ilu mo lea tua. Le se me te fefe pe le se me te afoi. Ono lau loa for mai. And this is the boldness that we have toward him, that if anything, we may ask, amen, so se mea lava tātou te ole ai. So se mea, for mai, pe a whai tātou te ole atu ai se mea tusa malona finangalo, according to his will. Amen. E tusa malona finangalo. Mena le nefo merta le tuspa ia. Awa le tau whaavalea outou, a ia outou i loa le finangalo le atua. E ta tau ona e i loa le finangalo le atua, a e tele i alu i le atua. Ona a e i loa le finangalo le atua, e mawhai ona e alu, like, you walk in with boldness. E te alua tu tonu. The New Living Translation, I may list you winga for me. And we are confident. Right? Te loma matangata confidence. O tangata e tu e whaile tala. Matua ia. Mauti no ale mea lai tara no ai.
Ele eise fefe, e matua I confidence e fa pena la tatou, pe a tatou wo ilu mo le tua, matua tatua, fa malosi, na fa Samoa mo fa malosi, fa Samoa na to ina Samoa, pa ole la fa Samoa mo upu boldness, ia pole confidence, matua I mauti noa lava. Foi mai, mana ia le, Amplified version for me, and this is the confidence, the assurance, the privilege of boldness which we have in him. We are sure, amen. How many of you know we are sure? Amen. We are sure that if we ask anything, makes any request according to his will. E tusa, so se mea lava, e tatu te ole tuai, e tusa malona finangalo. Amen. A tusa malona finangalo, ona fai maila ia, in agreement with his own plan, amen, in agreement with his own plan, he listens to and hears us. For mai e whaafofonga le atua, o le mea le mafuai, ona le langona, ona le tali le atua ia tātou talusanga. Mea mua. Ona ele o tatalo tātou e tusa malona finangalo. Amen. O le taimi lava e te tatalo ai e tusa malona finangalo. Langona lo ele atua. Amen. O le taimi lava a fei te tatalo I mai o le tino. Awang e wha mai le atua. Wha malo loa. O ngaka le inga. Alu e su e po le ale finangalo le atua e whaatatau I whaamaro longa. Va ai po le alo na finangalo lai to tonu. O le finangalo na o le atua, alu e au mai, na e tūra e whai le atua. O lo finangalo le whai mai, o whaalava o malolo ai. O te whaatua lai lau upu lea. Te whai mai e te mawhaia mea uma, yes, alau upu leo o tu ai. That's confidence. O sea, wa matua I e tari tonua, ia Yesu e le su, ia Yesu e tausi, a whai o io le atua e le pepelo, e whaatau nuu la. A sea, e le pepelo le atua. Ai a whai la le tupu, to o tele la nisi, e le tupu rofo e mai, o le finga ngalo le atua. No! O le fina ngalo le atua tu spa ia, su e mai se foi upu tono tu spa ia na ise sinalu ia Yesu e le I wha malolo ina. Tangata umalava na o ia Yesu na whaamalolo Yesu. Why? Because that's his father's will. O le fina ngalo le na o lona tama. Ia malolo tangata. Yeah, it's his will. To tele niso tangata tatalo le atua. Whaamalolo mahilo umai. Pe atu sahai mo lo fina ngalo. Si? Ele o iloa tangata. Po le hali fina ngalo le atua. Ele o confidence foi. Ele o fai mai ia. Pe awhai ku sahai mo lo fina ngalo. O lai fina ngalo le tua e te malolo a osi ona e te le o tali tonu pe o fina ngalo le tua pe le ai mea na fa matus pa ia aua ke fa avalea aua te fa avalea a ia a ia esa ili po le a ia e loa le fina ngalo le tua. You should know tatau ona e loa fina ngalo le tua. E tatau ona e loa fina ngalo le tua. Fa mai la iol foi upo e sululima. A fai foi o tātou I loa e whaafofonga mai o ia te I tātou. E se mea tātou te whaatonga atuai. Ua tātou I loa e maua I tātou mea tātou te whaatonga atuai. Man, this is a really sure prayer. Ole tatalo lea. E mauti noa se laupasene 100% e tali e le atua. O le tatalo o tangata na tatalo ina le fina ngalo o le atua. Pray according to his will. I say, o le taimi lava e te iloa ai ua e tatalo ina le fina ngalo o le atua. O le mea te nof e te whaia. Ua mauti noa se laupasene o laua tali le atua. E le ova ai e o mata pa o laua tali le atua. I say, o no le whai me whai upa suma lima. Whai mai, a whai fo I ua tātou I loa. If we know, once e whaafafonga I le atua, and if we have known that he doth hears us, whatever we may ask, we have known that we have the request, that we have requested from him. For mai o le taimi lava ua tātou I loa I wa whaafonga le atua. Whaafewhea ona e lo whaafonga le atua. Pe a whaina e tatalo e tusa mare tusi pa ia. Pena e tatalo e tusa mare fionga pa ia le atua.
O a faina e tatalo e tusa mala fionga le atua. Fo mai le talo tusi pa ia. E mauti noa lava o lawa la ngona e le atua. Ese a. Fo mai e whaafofonga le atua fo mai e mataala. E mataala le atua e whaatau nuula na upu. A fai e mataala. O le kilo le atua po o whialanga upu. O le keimi lava kakalo kuai Kevin. O le atua o le atua mataala. E kau ku loe e Kevin o fa lava o malolo ai I loe le tu o la upu la asia o ngala makala le tu e vai langa upu fe mera kalo mera upu fea le kalo me sa mo ku sa kaua anu sa kaua fe o ya wai mi ngoi solo le tu ya fo me o la feta mo ya io no fofonga o la so e le tu la na upu po fe me kalo mera na upu si anu fakahu o le taimi la vai fa fofonga ile tu na upu la ngona lo le tu na upu ono io le tu matala sauro le tu fa tau foi mai la io tala tu spaia foi mai la io la foi upu me fai foi ua tātou I lo when we know e whaafofonga mai o ia te tātou e se mea tātou te whaatonga tuai foi mai la io tala tu spaia ua tātou I loa e maua I tātou e le fai mai te masalo salo awange e koe ngofo mai e le ilo pe kali mai no o le taimi lave te tatalo ina ai le fionga pa ia le tua fai tala tu spaia ia e loa o lau tali le tua that's confidence o le mea na ta o lea mauti noa matua I mataala lava ma mauti noa o lau matua o le taimi lave whaafonga I le tua mi ngoi me lo ma le tua fai tala tu spaia mauki ngoa o lau kali le tua amen mauti noa lava o lau tali le tua e pe e loa le fina ngalo le tua amen ye e loa le fina ngalo le tu inisio vaenga ina o tato loa o na fa lava o tato malolo ai o mana fa malolo I tato e fo ile tu tato o tu se Efeso Ephesians amen a woni ngalo ya te oi ele le yalo va ai e mauti no fina ngalo le tu amen Efeso mua foi upo tolu fo mai ia fa fetai le tu o le tama o lo o tato o li o Yesu Keriso o le ua faa manuia mai fa longo I le tense ia po o le la fo le tense le afo le po le past tense po le present tense fo metal just pa ia o le tama o lo tato o li o Yesu Keriso o le ua faa manuia mai fo mai ua faa manuia mai ia I tato I mea umalava e manuia I la leanganga I mea o le langi ono Keriso o manuia o le atu o le langi fo metal tu supa ia whaia lo fina ngalo I le lalo langi e pei ona whaia I le langi e le o whelua ise kangaka ma isuka I le langi e le ise angelu ma isuka o whelua I le langi e le ifo ise angelu koko mawalunga o whelua I lunga langi pe ifo ise angelu e ma isonga whako lunga langi o laea e ia I le saolo tonga I le mele I le atua o la I le malo o longa fo mai ia whaia fo I le lalo langi fo me le tala tu spa ia fo mai o lea ua fa manuia mai wo uma fa manuia mai ia te tato I mea uma lava e manuia ai I la leanganga I mea o I le langi o manuia o le langi o laua available mo tato ia tato tua tato ina ia mawhai ona va aia I le lalo langi ia whaia lau fina ngalo I le lalo langi e pei ona whaia le langi wo uma la ona fa manuia mai Yesu o malo longo tato mai wa uma ona fire tato what Roma amen we have time hallelujah okay I'll finish soon guys amen Romas fumar fa foi upus fumar fitu foi mai awa o le malo le atua amen o le malo le atua ele o mea e aima mea e inu amen o le amiotonu male filemu male oli I le anganga pa ia amen o le mana o le atua I le amiotonu na le si mea o le file mu amen male oli le anganga pa ia amen righteousness peace and joy mana o mia tato oli e le si o la lave depress o le si fa u solo ele si oli longa loto al fina ngalo le atua ia oli e smile fa solo ko le oli o le li o la ua fina ngalo ia le atua o le wio le na o le atua e ke maka aka me le oli o le atua toni ate oi o ke fa fa solo le la fa tau fo le fa mai awa o le ua au na atu ya Keriso ia mea ua fia ia le atua
fo mai, ua tau le leia foi o ia e tangata, o le nei, ia tātou tau sisi I mea e tupu ai le file e mua me mea e whiwha mawhana whana ai, aua le petia le ngā ruenga le atua ono o mea e ai, e mamā mea uma ono, fo mai, e mamā mea uma ai leanga I le tangata o le ai ma le tausu wai. Amen. Mā ngai ai o ngai whai upu ngā e ka ngai whai kau chapter, nisi whai o awhionga pa ia le atua. Hea o mai oe, masa vali ai oe. Ele lei a mea umai, oi mea ai ele lei mea ai, elanga leanga mea ai ono oe. Amen. E whako aleanga mea ai ingo e whai inku la fongo. O le mea ai ai e whapa ia ma e tau sami. You know, as I say, you know, the truth will set you free. Sometimes it makes you mad first. E mua e hitai, ai le mawhaina e whaasa o loto ai oe. I le ise me, e koe sei ki ai oe, I sa o lotonga ua watu e le li ia toi. Amen. Hallelujah. For many of tala tus pa ia, whaafonga le li. Whaafonga le li, pe a tātou ole e tusa molona fina ngalo. Ato watu I le tusi lea. Amen. Hallelujah. Au ki whauma I tatum ta upu Watu loi nai le Yohane. Yohane lona mta upu sifunma le 5. Hallelujah. Upu e fitu. Maritala Yesu. A whai, tau te tū mau I a te au, a tū mau fo ia upu I a te outou. O mea umalava tau te mana na o iai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mo outou. A whai tau te tū mau I a te au, a tū mau fo ia upu. A upu. Ia e loa le fina ngalo o le atua. A tu mau le upu o le atua te toni ate oe, whamela le tala tu spaia, whamai o mea umalava tau te mana na o iai, tau te ole atuai, o na whaia lea mo o tau. Amen. O na whaia lea mo o tau. E whaia, pe a whai o le upu lai te talo ina tu, e mautinoa e whai. E mautinoa lava e whai. Pe a whai o le upu o le atua. One more verse. Two more verses. Hallelujah, guys. It's really nice to see from the scripture, amen. Ai le fionga pa ia le atua, e fa sa lo to yo, e fa metala tu pa ia. Pero to te lo tangata fa mai la to te le loa. Po la fina ngalo le tu o tu pa ia fina ngalo le atua, but I really want to give you guys a heads up e tu sama tu pa fa mai. Ai se tasi e fia fai lona fina ngalo. Amen. I think that if any man desire to do his will, ole me fili ai oi. Fai o Kevin, ole ka fau Kevin, ai ki o mafau okay. O te mana o te fai le fina ngalo le tua. Ole mea no o fili wo loko iai, ole au kango ke le fai le mea lea, le fai le mea lea, ke manga o leo o fili le tua o te fai. Ma tala tuspa ia, for mai ai se e fia fai lona fina ngalo, for mai, if anyone wills to do his will, amplified version, mai, if any man desires to do his will, po ai lava, e mana o fai lona fina ngalo, for mai tala tuspa ia, e loa ai e ia le mata upu, you will know, e te lolo na fina ngalo. Amen. O le taimi lave te mana o e te whaia le fina ngalo le atua, e te loa le fina ngalo le atua. Yes, e mua tupu I lo loto. The willing heart. The willing heart. The willing heart. O tau ilo fo I le mata upu nei tua ifo, I le mata upu e ono. Ile mta upe ono fe upe tolu walu na e fetala Yesu awa o tele I aluifo mai le langi e fai lo u lava loto o le fina ngalo o le ua awina mai au. Amen. O le foi upule na e apalai uma ya tatou no mai lau langi le nei e tele I sau e fai lo loto na e sau e fai le fina ngalo le atua o le na awina mai oi na e sau le lalo langi wai lo e le atua lau mea e fai o lau iai le polo kalame le atua mea nana fai mai le atua ia Yeremia o lo o iai manatu o lo o manatu o tuai o manatu I le manuia ai le o le malai o lala e manatu mai le atua I to tonu o le tuspa ia na faa lua ona one le atua tatou
na whaia ele atua a tamu ma Eva ile amatanga, o ia e ona a tamu ma Eva. Peitai, sa lusi a tamu ma Eva. Na fōa ia a tamu ma Eva, no a tamu ma Eva au na le ti Apollo pena, ho submit pena, a they yield to the devil. Amen. Ona toe saula i o Yesu, sau le tino le atua, sau alu maliu, e toe whaatau mai le tangata. Wa whaalua la, ona oune le atua le tangata. Right? Le ngata na ia whaia on, toe sau toe whaatau atu whaalua le tangata. Lala ua toe, o le atua e ona oi. Ona tango le o le atua toe a vatu le ki i ate oi. E ka koe whiri e ai oi ia, pe ke manga o yanga ia pele ai. Do you see now le wingola utala le tuwhai atu o le ki umo mea umo na ia te oi. Mea umalava, o na ia te oi le ki e le oi le atua. Mea na ele ala ina whai mai le tala le tuspa ia, o utu ina atu e fili. Le lei po le leanga. Ai toi tau mai e le atua tari wha mai, fili le lei. Yes. Wa uma, wa wha mai o ki umo se oli, ma le oti, wa uma numa alo. Ai koe sau koe kukul whai ko o lo loko ma koi. Fo mai o ai se. Ea, tatala ina mai. E ulu fale mai. E le fosia mea Yesu. E le whaatau ana wina foi. E whai lava i lungo lo loto whai talia. O lau tau langa, o lau talia ina o Yesu. O lau fia alu e whaongalo wola mo le li. E le fosia o e le atua. A e loto iai. O le mea te whiri ei. Fo mera tala tuspa ia. Ai se. Amen. For mai ai se tasi e fia whailona fina ngalo. E loa ai e ia le mata upu pe mai le atua pe o te tau tala fua lava au. O le tala no Yesu ilana o a onga. Ono o Yesu, o le teimi le taluinga tala Yesu, o le teimi lava e te fili e te whaia le fina ngalo le atua. E te iloa. You will know. E te iloa lau me whai. Amen. Hallelujah. Ona tai o ele nganga o le atua. Praise God. Hallelujah. Vi ia le atua. O loo iaia ia se tasi fo yo uso se tasi o tatalo ia fai se talo fa malo longa ai le uso ia Petelo. I don't have the last name o Petelo o lo fa peona mo ai le lo ave fa mama le toto I think mo fail kidneys peona o fai atu o le atua na fai le langi man langi your kidneys is nothing o fatu ngao o le fatu o alavangi mea that's nothing to God. O au tupe po le alava ke leo o ka lafu ngi fo mai o milionga la o ka lafu ele nervous ai le akua ele fa pe ka o glos fa fika uri le tua ka walu le akua su e po le ale kali no mo leva nei lo ele tua le tali tau le alu le tua su se tali fa fita uri no ele su e le tua when you pray according to his will e tatalo tu samro na fina ngalo e kele o ka mo fai e twist le mo le tua e fai le mele. Or you try to, pe kama fai sufi le tua, ma avengi upo fa mi mika le akua se sau le akua fai se mea, no. No, is you pray according to his will, e tali le tua. Ai whameri tala Yesu, a ma fai ona e tali tonu, if you can believe, amen. Meri tala Yesu, a ma fai ona e fatua tua, e ma faia mea i le fatua tua. Amen, e ma faia. Pe ai whaatua tua i le atua malana upu. A whaite whaatua tua i le suia Yesu. Wa whamarita tu spa i o le atua i le suia. Amen. Whaatau nu i le atua lana upu. Amen. Hallelujah. La whaite talo mo Petelo. Mo o tātou o mamai. Release your faith. Amen. Release your faith. Tātou ta talo i le atua. Ia whaapeona whaamalolo i mai ai fo itasi o mana o miantu langa tau se leni. Amen. Ia muri ta inga le anganga. Amen. A fai atu le atu e te o le me fai. Ona e folo i la ia. Fai atu le atu e te alu te fai ngaluenga. Halu e fai ngaluenga. Amen. O le alava le au wala fai kule atu e ki o e alu koko se maumanga i kua. Halu e koko. Amen. Let me give you a testimony of asola lau te aonga i le angatu spa ia. Sa yeila tangata sa sponsor inga la ua onga sa tongina la upili. Horo le se songa. Ai ke ua vili aku kangaka ngafa mai ke mai sorry brother wale mafai ela fa so ona to tongi no pili nei masina faku okay yo wa saula ala so konga ngai fa ngaka ile pili la onga true story ile nganga pa ia fai ma witness ola tala le fai atu because the Holy Spirit is here. I'm not lying o sa vali mai fa fo ma le keito la onga foi le so le lopo fele me a ko kongi ro pili wo fa ngaka pili ke wa kuri kai kamera onga ngaka mia ai ke wo vili mele sia wo ora wo lea
Le si au friend e fai ngaluenga I o le fale le vai lima le fale vai lima vo le fai le pia. Vili me ala o nga fa mai. Ia, ale makala. Pawanga le talo fa kala kunga conversation Vili me ala o I te fa mai. Kevin, ale makala. O au le no nga ka o kulo le se pili o fa kulo le tua. O o te lona e au mai you are my provider. Your word says that you will supply all of my needs. You will meet all of my needs. O kur fa tu o fa tu foi. Fa metal tu spe te le fa mai no Allah le mau kuspa yo kala ua ile tua. O saulo. Ai vili mela wo ngala vili mela wo fa mai. Mai Kevin ale makala. O ula ne o te le lo pra mela vili mai ai. O fa ku. La ngola o kala ngai makala. Fa mai o le makala le me au mai au fangu. Mo meu fangu empty vo I mo meu fangu Coca-Cola Samoa mo ko ingi Hawaii ma New Zealand ko keloa o Samoa e mfainga alu ave mo meu fangu vo I Coca-Cola fangu ngalo I o ko e mai kupe ke ele vili marka ka fa mai ke au ale makala le la foi le faripia faku o la me fai o ki le loa ku so lenga nga vili mai lo friend ka fa mai ale nga e vili ngei mai fa mai ke au po makala me mai fangu okay, really. True story. The Holy Spirit is witness right now. I'm just telling the testimony. Faku, ele. Ala fi ngau mela wo. Lenga e vili ngei me kia okay vili siaki po makala me mai fangu. Alela wo ko vili ko return aku lau call. Ho faku kere vili aku o leo kau su eso o pili o leo ke ko Ale fa mai ale makala me ho manga kualo. E ei fangu lai kual mako fale mo meu ring fangu pia e fa pia fo fangu pia fangu kola ma fangu mo meu fangu fo ia mo meu ki fangu mo leva ka ki ko fale fo dele o fa pia pei ala le o kali le tu o alo fu fulu ma ki fangu ngai kua vili lo mar taxi le si o kei nga fa sa usi ka ave fang ma o lo ave lo let me tell you o laku le ala o laku alu ka ave ko ngale ave fangu o le taxi fo le ko fangu Alo ka mga ave fangu kong. Lera ke ku fa fo ile. O lera makala ngo mala o friend o lo ke finga waku. O ke le vili mai ke oi. Ala fa mai le nga vili mai o la aka o lo leo fa ngo au kala. Nenga fa mai. Lera o vili ko. Te loa. O le ile fa inga au mai le tupe o fangu. Mai al kupe o fangu sa u maua lo pili. Maua lo pili le masinga ko e maua I male afoi. I think there's $200 nga over ile afo ngole mea ne kupenga menga mo mai fang uma kongri piri ko mo $200 fa sili nga vo o walu vo le ko kongira o piri o nganga ulo ai kwa fa maong yo le tua e o ia fangu ngai kwa fa manga ko ko le tua makuai le ai ma se kawolo ma fau o fangu e piri yaki on makongu u ya ka fa yaki o ke e la ngai o nga vo ia ko e o nga ia u manga ingu makongi fang io ke la ngai vo e fa puku ko lo fale vo le vai le au nga nga mako ia nga ko ngiro piri le si term nga ngia ai nga le vo le nga ngole tua e le fa manga ko me nga fangu Amen. Eva kola ukala. O le tau waktu furi. Le anga le leo le tua. E ui mai lana e whaasino tu le tua. O le au wana. E maua ilau tupe. Se i ora I sisi aso. O koe whamakalanga kufu ia. O e pe whawhenga kongira o piri. O le si masika nga soa. Hallelujah. Whamahoni le tua. But I'm telling you, even if you apply the scripture, le fionga le tua. Pe au mai upor tu spaia. Au mai sa oron finangalo. Kakalo. Amen. Kakalo sa or fina ngalo le tua. Nga eva aila ia fa maoni o le tua tali to sang. There's a lot of miracles ma me na fai le tua lo olanga. E ma fai ngo kala kwai. Ia pe ho o ko kaiminga, but you have to pray according to his will. Amen. Hallelujah. La fet talo mo la to ma mai. A talo mo o to fa pe fo ia le uso ia petelo. Aua e te fa vai. Ama fai ona e tal ton. If you can believe e mawhaia mea uma. Amen. Hau whaia te talo, oi lava, a whaio nei te mai. Release your faith. Receive your healing. Hau te talo, ia e agree. Whamai talo just pa ia, pe to o lua e agree. Whamai a o nga agree, tanga te to o lua lau langi, e tari lea tua. Yeah. Le lau whaia te talo, tu sa marfina ngalo lea tua. I agree mai oi. Amen. Let's pray. Hallelujah. Vi ia oi ta mai. Le upu ala wa fionga ta mai. Ele o oyo se tangata e te tala pelo ai, e te le sui, e te le liu fo I tama. O mea le lei uma e mai a te oile tua o le malama.
Tama whaafitai u whaalongolongo I lau upu. E tele manuia wa umana e foha I o mātou tangata. O le whaamālolongo o lo finangalo. Pei lava ona e whaataunuina tama. This is your will, Father. For mai o whaalava Yesu wa mātou mālolo. Wai wa umana e tongina le tau. Tama o te siti atu I la ua fio. Petelo. Tama ona fatunga o tama ia matulanga o whaamamaina o lona to tama. I loo whaatuotua o te tali tonu. Ona sa iaile tai au na aluatu e sulu atu ia te oe ono lana au auna. Sa iai fo I le whawhine na sulu atu ia te oe ono lana tama. Tama, o te sulu atu ia te oe ono o Samoa o poto tama ma whaafonga. I la tau oe wa mamai. O la tau oe o whaapiona maua I mai o le tino. Wa sai tia e le o le anga tama. I le yo whaalava uo mātou mālolo ai. Tamau te tatalo I lau whaamālolonga. Mai o lātou tumua I se I o lātou matiu vai. Tama, ia whaapeona o iai le mana whaamālolo o la ua fio whaatau nuu lau finangalo. I le suwafo Yesu. O te turi e se ai mai o tino umatama. Se ti ngā whaato ina ni vahenga I le o ato o lātou tino. Fatu ngao o le fatu o le kānesa. Whaalea o ngā ina o te vele e se ina a o le kānesa tama. O a umani mai tama tiuma. To tono le mafau nisi o musele o wau o le tino. Tama o sio mātou o tunu. Whaafonga mai o mana o mia lau whaamalolo. Tama. Tatalo tama ia o iai lo mana whaamalolo. I le nei afi tama, se e tali o lātou talo sanga, e tusa ma lou finangalo, o lou finangalo, I o mātou malolo, ia whaatau nuu lou finangalo I o lātou wola masoifua, e pei ona whaia I le langi tama, e le eise isi o mai I le langi, na o tangata o oli marisa o loto, ia whaape nā lau whanau o whaafonga tama, e le suafa manu malo Yesu ke riso, lo mātou wa lii mo lo mātou whaola, o le mavala au atuai nei, Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Via le tua. Hallelujah. Via le tua fa manuia le tua ya te outou. Tu samro to ola saili ya me se foi ta filo malolonga. You know we are not walk by feelings. For my la o markalo Kevin le la veki nga melo ka wow. Hey man, o mea ngaka o feelings, o le faith, whameritala tus pa ia, a whai wa tātou I loa na tātou tatalo, I tusa molo na whirangalo, e mauti no lava, o whaafonga lea tua. Ai a whai wa tātou I loa, ua langona e lea tua, ua tātou mauti noa, ua maua le mea no tātou tatalo, wai. That's faith. Amen. Whaamanuia lea tua ia te oi Samoa ma lau whaafonga, toi whaaftai atu, whaaftai mo le shea ino le tātou Plokalame, I lunga lau timeline, subscribe le tātou YouTube, whaaftai fo mo le ainga lo mafuta mai lunga le YouTube, ma ainga umalawa o mafuta mai, ta anga I le ngata I tau se leni, I la tau fesoso ani mai, financially support, whaatase I fo I mai la tau o lo te talo mai, o te talusanga atu, maratua mai le tātou Plokalame I autou talusanga, ia maloutou sao, ala le sia ino le tātou Plokalame, ke venu nuiva le nei, a lofa tele mo oe, wha soifua ia.